Kakenhuan na kasur kinong maulay menta kasi kalay puwi tereng nailar ajar apuwe klayat bansa mi kishiti syaki lai penriwat ki MLA jangkani karilum kasi bajantia hakaba kelas dang bansam ningkong no MLA maulai constituency uba piti saukme bagi penkut khadu bansa mi kishiti kalong hasketriat nakaliang kisur ginong mulai kiloang bakin ra yakani kajing dawa jongki halor ban suspend ni kipulet badan keti ban siat yap yu general secretary berem ke HNLC kiloang shushu baki pan jingkasyan ni kilai penriwat ki MLA ban yo ekahok jomba cheresh Mendakaski jong alai kuitrik u nai agos arjar arpue nakaliang jong sur kinong mulai kumbang lada prai ka arpitrik kaski ya kaba ngila pendam ya ka signature campaign but ya ka candidate virtual ngilai ba the next step of action kalong bangin pha ya kishiti shabaro ki lai penrungut mantai dan lai sanwut ki MLA ki bade na kajak penrungut trep jungi ti mendangaski ngilasan ningkom ningcham naka konstitusi jungade hakabang lai kendo yo lokal MLA bade ba proses di sokme terter ngi kendo i barit Adelbert nang tang lay kendo ya i ba elheng naka BJP ngilay kendo ro mentah ka janmiet ya i ba bantidor minister pok ni sarkar minister sports ngilay kendo i ba Hamlet Doleng ngilay kendo ro ya i ba Renekton ngilay kendo i ba Pius Lindo ngilay kendo ro ya i ba Sanbor te kidang don shushu ki minister kidang don shushu ki MLA ya kebangin pendap mendang janbin te kamat hi kebangiwan ban ya kendo lane banikan kalong bet sepang ka suspension ya kini ki culprits lane ya kini ki madra ya banong madra ki belalam khamat ya ka jinjia ka balapen susi thang om tang ya ka sur nong mulai namat mopli im tang keleng-keleng ka sur jong ka brin nyutrap nang bagi sik per kami lapen susi yang i habdai bat kaji sya dekat jubot kacing im jong ba cheres terfi thank you ino ma balan ba cheres de lembaga ni government ni lawan ban saranda lani la welcome ni government nakam ta kacing im ke batumai jui kacing keren government nak support ke ong ba ya kitu ibrang dan chaklau dan ni ibrang dan sekibe pat kiri kibadai kita ki underground ni ki militant semua wan paino sedang nak kecik im tumai hari kecik kali gelong ba hato pikon kajing kot jong pi penesim bat kata kajing ong kublai kamon pernah dia kini gelawan ja yo ba cheres tang hadin ko ma ar lightsna pi siat no tikane ga de kajing ja ka ba ngi hikom ka surno mulai di penta ko susi ke benda ke bawah kumo pilatem bakani ka operation ya ke balai alam habis step kedai balai alam lagi armut ki pulit barjela SP is change health but SP jong ke traffic tinggi i bakini ki parohot kadon kata ka jing sngop herjat benriu dan ni kawan ra ya ka komunal hame nomor ba kabanikong ngil kandun ka jingli ki bubun balang balai USP jong traffic nadok menolak penkamdi hukum atau operation leader ban lek haki kum ni kijingjan ngim jumudor ba USP traffic undan benda haga haki ba kum ni kijingjan kini ki pulit angur ro ki bala shim ya kijim jong ba cheres ki bade leaders uni we du Jakpal Singh Dhanwa ba Chalendra Bomania tengi ngiong banalik jong kenhun mentang ka kenhun jong sur mula habangi wanai kendo ngim shimno dawa ya kapom lalong ngim shimno ong warak ki klora se bedang hang ne bo kendo ngim shimno ong warak no banai hang ne hereka jingto ajongi ka don possibilities bandawa suspend ya kini kitab kap official namar bangi i bakata judicial inquiry syuaba kan sedang kan don kata fair and square kanam don kan don tamre
Bahkan juga por kumbangilai hadir bagi labudin yang ni ka FIR pemulai PS. Di sekolah ngok sipun. Barangin nama abang kan, ba kanika FIR kumboong nama noro kadai tambat sipun dapat kom. Ia keba entokit yang nongtuk dong nongtuk ni. Tinggal nama abang lain kita. Ka section ni kepala pengat aro kadai 304. Di hak juga por asko pandit HOIP bana kalian jong ke police department kalau bu IO ro dai SI ibadai polis kentai ya kebanyakan nak banan bak SI pin mundur sino ke SI kan bu lanikan sim yaki ban examine ban question kan ia ka rank jong SP khamtam bagi digi IPS officer di kumboong manur ba Shoban roh kamera jong kini gi SP lan gi IPS haban salib daki 100% te hang ni la dawi ilpa kandon ka jing deko ha kan jing target jong terpurit hrengi ngi i bar ngi don jing kerman tangawe bala da kini ke inquiry committee ke bala set up nan yang aman kan web shwa yakini ki bala da mention nadom ki SP Essential Health SP Traffic but you new DGP ngis kan ba kata ka justice link ba kadi inquiry committee kan ba but ngiru ngi ong ba kadi ka suspension ladalla ba kidai ki badon ti sapengat iki section hantu ban lese kan kala apply lupa ban wat ban weng non ka matar minis non ka kedi kedi tinggi kerpat ya kini ki MLA barok ya ke bangila dabi kedok mentang badi ban solution but barok life san ki MLA sko ba ban chim ya kini ka mata seriously wan nom chim kini ka mat ka ba kam kai namar kini kam kita tangi nong sok song jungi mulai herga kita ya ka ya ki bon teli kisnong hapo ka bre nyutra kala ban dia biang lesila dengim la ban lei lani ki MLA jungi kim lei kala ban dia support rum jantia kala ban dia ori boy kala ban dia support west kasil lani sikiwi par kisu nutra tingit skam bagi parlo MLA lani kini ki badan ki kabinet rang ma ki minister badan pak kabinet suba ban lei namar ngitep bahasa ka session kansadan ka kabinet dengan ngit skam tang pak kabinet pilana ban pen ko UCM kani kini ke kabu namar di coalition government lada UCM open ia kani ka demands ke jongi ngatrai kan AUEP ada PA je kari bijak menriu dak ba pinwen leni withdraw no nan ne government ni ko pani i ka true caller jong ki MLA jongi hato pidan ka sait jong sarkar ban let ban pha ban set yap ya ba cheres ni pidan ka sait jong pai ba bangi dawa justice bangi dawa ban suspend ia kini kitab ka option te kumakila la da ai yak taka asharan singi bakin kran kin take up yakini ka mata seriously tingis kam baka jikran ka joki hikmat jongi kanomlong tang menta ka ski like petrek henry hagaski ka bakin chom kabinet lene hagaski ka ba ansadan session kin long shisha ki mouthpiece nakanta ka jaban re hunyo tra hadin buk la dak ban dan hapo kasur jogi no mulai kala pharia lani kala pat sikiwe pat ban pelong ya kasur jong long janja ban pelong ya kasur jong southwest west kasil kan sadon kasur jongi na po malki nani po notmai na po riboy ba kom tatarta te kabakado hi lada ki dimas jongi ngimla ban pen urlam kan sadon ya kabangin hapan klop lang haju bahkan sadon kasur jong nyutra haba ong kasur nyutra pila sutho umdei shuton mulai hre na keleng kabri nyutra ki samla ejri ki batawa justice nagamta kare ki yap jung bacheres kin sawan ban yelum sijaka te ka shong ha sarkar menta phikwa bani i ya ka jing ki la ne phikwa bani i ya ka shong su shong shan ne phikwa bani i ba hapo kastit jongi hapo gini kinatski kandon ka jing huri hura kandon lesi ka jing ya pen ibor biang sa hisin hapdeng ngi ki ken hon seng mo per bat ka sarkar ka shong